Bwana sifiwe. Turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo kuba hano. Dushimira uburongozi bw'ishengero bwadutumiye. Rero naherukano kera mukiri hari. Kuva mwimukira hano urumva ni irya mbere. Peruka ariya. Ariko murumva yuko ni kera. Rero ndashimira Imana kuko Imana yakoze ivyo Imana yabahaye nivyo byinshi. Ayasigaye ni make cyane. Ni make cyane byo kuri no kubishimira Imana. Imana yabakoreye mu karonka ariya menshi akababuze turiye. Ikigira kabiri ariya ga reve urayicokojeje. Tubona ukugize madamu wawe uramusanga ari muzima. Imana tubona ibimwamugira Francis. Imana ni ikikunda. Bene utukora bamwe bakavuga ngo none ngo kwagize gute ngo amafaranga yo kuvuza umudamu ngo yashize hano. Urayicokojeje kubera ijambo ryaje rivuga ngo zinga ikirago cyawe ugende. Kandi uwo Yesu yabwiye yararwaye. Kandi imyaka 38 mu kibazo. Iyo myaka ndabwo yari imyaka yaramaze afite. Ni imyaka yo mu kibazo 38. Kandi ngo arangize Yesu ngo amwitegereze hari abarwayi benshi. Ngo amenye yuko amaze igihe kirekire arwaye. Ngo aramubaza ngo se ugomba gukira. Yamavuga ngo ndamuntu mvise. Ko murumva ikibazo Yesu yamubajije sico yishuye. Yari yakiriye harya abona yuko inzira yo gukira yari imwe. Kwari uko amazi yihinduriza. Ariko Yesu ndiyashingira kuri ibyo. Doye Yesu cyubahiro. Haleluya! Ndiyashingira kuri ibyo. Aravuga ngo nahageze wowe uracyari kurebera mu maso. Atukuzwe Jehova. Uracyari kurebera ngo marayika araza. Hageze uruta marayika. Bwana asifiwe. Uruta marayika yahishikiye. Ngo bamabona yuko ahaguruka. Ngo ndasa n'uwa ureba iyo picha ariko mwagenderewe. Sibyo ngiye kwigishaho. Bigenze gute. Ariko ako kantu ushaka yuko abantu bakumva kuko ijambo rije menya yuko ryaje kubgawe. Prima elari mwanda la variga. Bigenze gute. Abafarisayo baraho. Yesu aravuga ngo reka kuvuga amakuru maremare. Zinga uburiri bwawe witahe. Atukuzwe Jehova. Ezangala mwekaya. Mbwira uri Rwanda yawe ngo Yesu yahishikiye. Yahishikiye nda marayika yahishikiye. Bengala salari mwanda la veriga. Efaza la rimwanda. Amen. Mugende mu. Sawa. Abahungu ni sawa. Yahishikiye mama. Ntiyatumye yahishikiye. Prima elari mwana la berega. Bari bamenyereye inzira yuko amazi marayika za. Nta marayika waje yahishikiye.
ari hano kandi ngo ndamwumva ari hano nokoro kw'Imana ari hano yahishikiye. Umva nkubwiye ikintu umaranye igihe kirekire kiragenda kuko yahishikiye. Uyu muhungu kera twamenyeranye, Imana guhezagire papa. Wewe ko ariko araregesha ko turazamuka. Dusome ijambo ry'Imana kuko ari ugushima Imana. Turabashimiye ku butumire kabisa. Dusome mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso. Ariko Yesu yahishikiye we. Bengela zofe. Igice cya 5 cete cy'Abanyefeso murongo wa 14. Ampere wa musomyi wacu asome ko murongo wa 14 ushikane kuri 16. Tusome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuze ngo nico gituma bivugwa, wikangure we usinziriye, uzuka uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Amen. Amen. Ongera udusomere mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Lezele mare de la fo. Yesaya 60. Ye murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3 ma. Aravuze ngo haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse. Yego. Kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko Uhoraho azokurasira, kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Amahanga azoza ku muco wawe, n'abami bazoza kugukayangana kwawe. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Fite ijambo rivuga ngo kuba maso. Kuba maso. Kuba maso. Dufite aya maso aya y'ikirundi y'umubiri, ariko amaso nambabwira saye. Oya. N'amaso yandi ngo tube maso. Umuntu yari maso uzumureba, wasinziriye nawe uzumureba. Mu buryo busanzwe mu ijoro na amasaha yo gusinzira, hanyuma mu gitondo umuntu akikangura akabyuka. Paulo yandikira rino shengero ry'Abanyefeso, arababwira ngo nico gituma bivugwa ngo wawusinziriye kanguka. Wakanguka usinziriye. Wawusinziriye kanguka. Kristo arabona uko akumurikira, ariko igituma umurikirwa kandi ukabona uwo mucyo nuko ukanguka. Wanasifiwe. Burya iyo umuntu asinziriye mbabazi ikibazo, azabona umucyo. Hari umucyo azabona kubera iki abasinziriye. Kandi abasinziriye baba basinziriye nyine, bameze nk'uwapfuye. Ntabwo abazi n'ubwenge buzabwama buhagarara, ubwenge busubira gukora iyo umuntu yikanguye abyutse. Nukuvuga ngo sinzi iyo naraye, niko benshi nukuri ngo sinzi iyo naraye. Nukuvuga urasinziriye. Bibiliya rero iravuga ngo we usinziriye kanguka. Kristo abona uko akumurikira, ariko ndakumurikira ugisinziriye. Bwana sifiwe. Akumurikira ari uko wakangutse. Akumurikira ari uko wakangutse. Kandi uburyo dukangukamo nibwo ngiye kubabwira. Twarakijijwe tuva mu isi turaza mu nzu y'Imana, ariko iyo tubaye mu nzu y'Imana tukabamo mu buryo bwa kamenyero, bituma dushobora gusinzirira mu nzu y'Imana.
kandi Pawulo abayere ko yandikira ntibari hanze y'ishengero, bari indani mu ishengero. Arababwira ngo wewe kanguka, shengero ry'Efeso kanguka. Igihe turimo ni igihe cyo gukanguka tukaba maso, kuko iminsi ni mibi. Wanasifiwe. Iminsi ni mibi. Abantu ko barapfira mu ishengero kubera kumenyera. Abantu ko baritwara uko bagomba kubera gusinzira. Twarangiza gusinzira tukivuyanga mu bidahesha Imana icyubahiro. Abantu ntibagisenga, gusenga wabaye umugenzo. Kanguka wowe usinziriye, Kristo akumurikire. Wanasifiwe. Kanguka wowe usinziriye. Kelele mwandala zalafor, beleza lari mwandala zalafor. Kanguka. Abantu Bibiliya barayiparitse. Bibiliya niyo guhungura kuwa Mungu bagiye gusenga kubera kumenyera. Ngurumva ngo ndacho ngo ndaje gukurikira kuri YouTube. Bamwe banasibye amateraniro ngo barakurikira ngo kuri YouTube. Iryo ni itiro. Pima elari mwandala berega. Abantu nibakinyote gw'Imana kubera kumenyera. Cyubahiro. Haleluya. Dukanguke tube mu ijambo ry'Imana. Hariho abantu babazimiza abandi kubera ko baba gusanga kuri vide, kubera gusinzira nta jambo riri muri wewe, nubwo haza n'umuyaga uratemba. Abandi ngo amasezerano yatevye ko barama bivuyanga bagasinzira ryatiro ry'urupfu. Gusenga twabiparitse, twabyigijeyo, ariko Bibiliya iradukangurira ko dukwiriye kuba maso. Hariya mu gitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami ibice 3, ntituje kuhasoma uhereye ko ku murongo wa 16. Haravugwa amakuru y'abagore babiri. Abo bagore babiri bari barabaye nabi, kandi ngo barabana mu nzu. Barabyara, umwe abyara mbere gatoya, uwundi abyara nyuma gatoya. Ngo barangize bombi bararyama bafise abana. Bararyama barasinzira. Umwe kubera yuko nda discipline yari afite yo kurera umwana neza, cyama kiryama ku mwana, ariko cyo kigore cyari gitoye kimuryamaho umwana arapfa. Umbe kugeza uryama ku mwana, umwana akagongera arapfa. Ngo kigira gutya kirebe mugenzi wiwe, kibona ati nkiragica nawe tiro ryamutwaye. Yamafata wa mwana wapfuye aramukabira. Nusinzira baragukabira. Nusinzira baragukabira. Satani karakaba ibintu, arakuguriza, araguha ibitari ibyawe, araguha ibitari ibyawe kubera gusinzira. Pasaveni mwandala zalapo, kubera gusinzira arakuguriza, araguha ibitari ibyawe. Ngo barangize babagore imburano biratanguye. Umwana n'uwanje, uwundi ati n'uwanje, uwundi ati yewe uri yuwe yamaterura wa wundi wapfuye amushira ku ruhande wurya wundi nawe agatiro kare kamutwaye ntiyamenya amakuru. Ngo aje konsa umwana abona umwana suwi waraba yapfuye,
noneho impari zirabaye ngaya makuru. Salomo niwe yaragifata ubwami ariko afite ubwenge amaze gusaba Imana. Urubanza rurazamuka rugeza ku mwami Salomo. Salomo ati nimubazane hano bombi. Uyu mwana ni uwande? Wa wundi rero wishuwi wakamamanika ati nuwanje, n'amanyama menshi nuwanje. Wa wundi ati nuwanje. Salomo aravuga ati none tubigenze gute? Ati nimunzanire imbuga itanu. Cha kigore ngo tubigenze gute? Ngo hako umwe aguma avuga ngo nuwanje, wa wundi ngo waryamiye wiwe nta mbabazi afite. Yamavuga ati wo mucamo twembe tukamubura. Tumucemo tejeko. Wa wundi nyina w'umwana kubera yari afite impuhwe aravuga ngo yaye hako tumubura mumurekeri wa murere sinobona umwana wanje bamucamo. Salomo ababonye inzira yo guca urubanza aravuga ngo kuva ubu nyine nyina w'umwana n'uyu ni mumuhe cya gikogore cyamaki kigenda n'amasoni menshi. Cyakivuga ngo bazane imbugita ngo bateme umwana. Ariko gusinzira ni bibi yewe. Mbwiruri Rwanda yawe ngo irinde gusinzira. Tube maso kuko iminsi ni mibi. Bwana sifiwe. Tube maso kuko iminsi ni mibi. Hariho ibintu bidusaba kugira ngo tube maso dukanguke. Ikintu cyambere no gusoma ijambo ry'Imana. Umuntu wakangutse uri maso, ikintu cyambere kimuranga aza kunda ijambo ry'Imana. Pela someri de la vie. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Haleluya. Imana yadusigiye ijambo iduha kino gitabo k'ubuzima dukwiriye kugenderaho. Imana yagurusa Yosuwa yaramubwiye ngo ibiri muri kino gitabo uzubyiyumviraho ku murango no mu ijoro. Iki gitabo ni ubuzima. Mugikunde uri maso azasoma ijambo ry'Imana kuko ni kete twasigiwe y'umukunzi wacu. Mukunzi mwiza nzi kunyumva. Haleluya. Akirira ishimwe ngushimiye mukunzi we. Akiri ishimwe ngushimiye. Bwana sifiwe. Iki gitabo ni kete twasigiwe kugira ngo turisome. Dusome kino gitabo turya ijambo. Abariye ijambo barakomeye mu rugendo, mu bigeragezo bakomeje bahagaze. Yesu yaravuze ngo mwisi muzohura n'ibibazo, muzohura n'ibigeragezo, ariko muhumure naranesheje. Bwana sifiwe. Kandi ko nanesheje namwe muzonesha. Tureba abantu bazanye za Bibiliya ni muzimanike. Muzimanike amaze mu ndebere. Abandi mwazisize muzimanure. Kigitabo bamwe ngo ziri mu matelefone umunsi zima. Iyo Bibiliya yawe nayo bizima. Ariko ngiki gitabo ikete twahawe dukwiriye gusoma. Izi telefone zirafasha mu ijoro uri muhira kuko amaso irakorohera gusoma. Mugabo kino gitabo nutagisoma hari bizogenda bigusinziriza. Gikunde gijambo kugira ngo ukomeze ube maso. Ababaye maso bakaramiriza mu rugendo bagumye basoma. Haleluya. Wingazala rimwanda la veriga. Imana yabwiye Yosuwa ngo nurisoma
niwe ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe muri byose. Tera ukuba kuri iruhande yawe ngo kunda ijambo. Bengela zolo mereka esofa idashobora kwirengagiza amarira yabera. Doye si cyubahiro. Haleluya, haleluya. Icyakabiri ni ugusenga kugira ngo tube maso. Kwiriye kuba maso mu gusenga. Ikibazo wowe ucamo icyo ari cyo cyose kiraba amasengesho, kirasaba amasengesho. Paulo na Sila barabahambiri ariko babafunga bari maso. Impwemu zabo, ko ndavuga ubuzima bw'impwemu yacu, kandi uko baragenda amatambi bari mu nzu y'Imana. Pima elari mwandala berega abantu uko baragenda amatambi umusaraba bawuteye umugongo. Ibyaha byagwiriranye, umwuka w'ubusambanyi wasase kubera gusinzira ngo twese ni mu gisirimba. Umuriro umunsi umwe uzokwakamo amaze gukoza isoni hano ku mugaragaro. Ndabarahiye kuri kw'Imana. Bamwe Imana bamaze kuyigira ngaho ari nyirarume, abana ngo nukuri ngo turi mu gihe cy'ubuntu. Vuyanga he. Tube maso. Pela sangila mwekaya. Yesu Musi yari ku musaraba kubitwa, arabazwa, yikoreye ibyaha byaje n'ububi bwaje, arabazwa. Mwelanga ya Zalafo. Ushaka yuko twirwano papa? Banzureke tubanze nka ko nako. Ndabizi ndazamina muvuga ko ndakora ahantu. Muziceceke kandi si uyivuga utayivuga. Oyaye nari hawe kandi ndakeneye ko tuba maso. Pema! Haleluya. Gusenga kwabaye twaraparitse. Basigaye batangaza amasengesho ngo basubiye kuvuga yandi masengesho. Bibiri irambwira ngo Yesu ni kandi ari we databuja, ari we boss, ari we patro, ari we byose. Yarasenze kandi ari Imana 100% kubera iki yasenze. Bibiri iravuga ngo iminsi yose yirirwa mu rusengero yigisha, bwira karara ku musozi asenga kugira ngo amenye ibyo Imana ishaka. Iyo dusenga tumenye ibyo Imana ishaka. Haleluya. Sili mwandala Zalafo. Kubera kudasenga dusigaye tuja kubaza WhatsApp. Ti WhatsApp mwaramutse WhatsApp. Kurabona yuko no munsi ari gute WhatsApp. Kandi Imana iravuga. Jili mwandala Zalafo. Kandi Imana iracyavuga. Bibiri irambwira ngo ko Yesu Kristo yararejo n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazahora ibihe bidashira. Haleluya. Ntiyigeze ahinduka. Ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'ibyo abantu bavuga, ntahindurwa n'ibyabaye. Paulo na Sila kubera kuba maso babashira muri prison, ariko rezo zabo zari zuguruwe. Wilinga salari mwandala bere. Hallelujah. 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 Pima. Zilili mwanda la bariga.
Everisation de karite melanda razalapo barabahambira ngo babahambira kubera yuko bari barataramye bari maso nubwo byagaragara yuko bari mu bigeragezo baratarama bari maso barasenga. Francine we barasenga baririmbira Imana. Shayini mwanda la veriga, haleluya. Ezalini mwanda la veriga, haleluya. Bari bagaza kwijambo bivuga ngo ni mwata mu bigeragezo zoba ndi kumwe nawe. Evarizeni wiyaka elozalari mwanda la veriga shikari meri de la ve yendu senge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko niwaza gukiriza satangi ngabo nyinshi zifeko bwawe. Yendu senge wongera usenge kuko niwaza gukiriza uri iruhande yawe kandi umureba mu maso, murebe mu maso umubwira ngo biragusaba gusubira gusenga. Le vase le corps et moins des anges et gloire des caches Gisèle et moins de la vérité et l'opé la faride. Iyo duhagaze mu ijambo twarangiza tugasenga le deboza la kite twarangiza icya gatatu tukaza mu nzu y'Imana. Aha ni muri base y'imbaraga z'Imana. Hariho abantu bavuga ngo ndasengera iriya hirya mu nzu y'Imana. Abantu ndibakiza mu materaniro kuko Bibiliya yaravuze ngo hariho ababiretse ngo barahonye kuko guhura kw'abakristo. Bibiliya ikavuga mu migani ngo kurya icyuma gikarisha ikindi niko umuntu akarisha mugenzi wiwe. Iyo turiyana turacyazanya tukatsanya bwingazalari mwanda la berega. Haleluya. Kubu turamukanyije n'uyu jeleka melide la ver solongo mwekanda ubu ngonda muchaza konda mukarisha bilinga la zalafe nuko biba bimeze iyo turamukanye. Ariko hari bamwe kubera intege nke aza kuramutsuka wumva rivite kamubona rivite shika pelari mwanda la verega ezaliri mwanda la verega longa bangu witonda papa bangu witonda umuriro watse keretse ukeneye ko turara hano twirirwa hano nako uza mu materaniro ni ibanga rikomeye. Kuba mu materaniro abana kuza kuwa Mungu gusa wajanishije kugeza no kunzara izo nibyo amafyeri yo mu gisagara si bibi, ariko kandi menya yuko atari byo kwiriye kwitwararika cyane, ari kwitwararike kuba mu materaniro. Hariho abadamu baza basiba materaniro ngo bagiye gusokoza. Ndavuga ukuri n'umushaka ndi mugasubire kuntumbira mugira se ngo ndavugira Yesu ngo ndabwira aba barongose ngo none sinzi uko yabaye. Hoya jewe Imana yashize mu kanwa sinzotinya umuntu nzokivuga uko nagihawe kuko si iryanje iri si iryanje. Jewe ndi umusuku ndi umukozi w'imbura mu kimaze, ariko ibyo data mbaye sintinya kubivuga. Pima oya ye Kristo arambagisha, ariko ndavuga icyo Yesu yashize ku mutima. Kubera iki dupfira mu nzu y'Imana? Kubera iki nasohoke muhira ngama nkuramo bage ngatangura kwandikira abandi bagore n'abakobwa
twasezeranye n'uriya niwe nimero yanje, turavuga ngo ni mirere na mirere. Niwo Yesu yambaye, nanje Yesu niwe nanje yara ni connection naho dawo yica. Yesu aravuga ngo icyo nafatanije byakagira umwana w'umuntu ugitandukanya. Haleluya. Ndezivyo mba nikwegeye umuvumo. Tubone ko wawuririmba ejo ukihenda ngo wishinze ubukobwa bwo mu gisagara buzogukanyasha. Nakubwiye ukuri kw'Imana. Uraye kuri ngo kuma message ubwana bw'ubukobwa budafite maherekezo ko bupfuye gusa ngo pima kubwira uriya muhungu ngo I love you, nawe ukaja kumedita amapepo. Hela sili mwanda la variga isili mwaiti nigai de la fin jini devoy nigai. Daniel na Saduraka na Meshaki na Abedenego bari maso Francis, bari maso. Baravuga ngo basha tugomba umuntu uri mufuka muramye umwami, dore ngikiri ikintu yakoze twese tukiramye. Aba bahongo bariyumvira ngo igicaniro dufite nico kuramya Imana yonyine, ibindi abantu nibindi ni pembeni. Ngo barababwira ngo nimutabikora dore ngiziri ingunguru hariya barenyegeza umuriro muje. Baravuga ngo nta kibazo, twebwe tuzofukamira Imana ya Isiraheli yonyine. Nubwo turi hano twize kiriya kirimi, ariko dufite Imana twubaha, dufite Imana tugendana. Ezo mère de la paix. Barabahamagara umwana, barababwira ngo none nimwishimikirije iki? Ariko ndakunda uwo murongo, mwishimikirije iki bapeti? Imana yo bakura mu maboko yaje niyihema. Baramubwira ngo nta mpamvu yo kukwishura ijambo na rimwe. Imana yacu dukorera irashoboye, ariko nubwo itobikora ntidusenga Imana zao. Haleluya. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Hata usiyafanye hayo yote. Pima selari mwanda la veriga. Umva mbabwiye tugira umwete wo kuza mu materaniro. Nimbara materaniro yo hagati mu ndwi tuzi ntituwabo kuwa Mungu. Ko ndavuga nibwira tuza mu materaniro hano. Nza makuru yuko muza musenga kuwa gatatu nibyo cyangwa mwarahinduye no kuwa gatanu. Kuwa gatatu ndawuzi kera, no kuwa gatanu. Kuwa kangahe baza baje kudandaza? Umva mbabwiye Paulo yandikiye Timoteyo kandi amwandikira asa n'urakaye. Hariho abantu bari bajanye mu ivugabutumwa baramutererana, barimo umuntu witwa Dema yakunze kudandaza cyane, atererana Paulo mu kazi. Paulo abwira Timoteyo ngo nubona Dema uzi umuhungu umenye ko yadutereranye mu kazi, yaradutaye mu ivugabutumwa. Paulo ndiyageze agendana n'abantu bafsinata, icyatumye atandukana na Barnaba. Bapfuye akandi gahungu kitwa Mariko Yohana, kama kavuga ngo bari mu ivugabutumwa umuriro watse nguko umuntu akama kumbura ngo akumbuye ibyo kurya byo mu nkono, igicanira umuriro wawaka. Yamavuga ngo akumbuye iwabo, ngo yakumbuye. Paulo biramubabaza, uyu mwana karatuma tudakora ivugabutumwa neza. Aragenda ngo baje mu ivugabutumwa rindiri imengo yari rya kabiri. Paulo aravuga ati uyu muhungu ntitujana, kera kari kipanze ngo nanje ndagenda. No Barnaba nawe agira impuhwe, aravuga ati uyu mwana
mureke tujane nda kibazo. Paulo teoya naho Paulo yafatanye na Sila, uriya nawe yamayerekera amayerekezo yiwe. Ndagira sinzi ko arahandi bahuriye. Karagaragara ariko Paulo ndamukunda. Paulo nshuti yanje we ariko nimara ko nokuri kwima nzora musa Paulo yakoze ku maso ndabona. Yemwe ba Kristo bene data, bagabo bagore, basore bakobwa, dukunda amateraniro ndababwiye birimo imbaraga. Yewe bindabizi birimo imbaraga. Ntukabuwo kuwa Mungu n'abantu basinziriye baza kubera umugenzo kuwa Mungu no kuri Noeli no kuri Pasaka. Hariho abantu basenga kuri Noeli gusa no kuri Pasaka, kandi bazabama bajanisha, kandi bakama bakenera ngo babicaze imbere amazi igihe cy'ibirarane by'intege nke no gusinzira. Oya si mwebwe n'abandi baririye hanze. Ba Kristo dukunda amateraniro birimo imbaraga. Zobela kite twasomye hariya muri Yesaya, kandi aho ngiye kurangiza kugira ngo dusenge. Hatubwiye ngo haguruka usayangana. Atangura guhaguruka hakabona kuza gusayangana. Ntabwo usayangana wicaye, haguruka usayangana. Iyo duhagurutse ukavuga ngo ndahagurutse ngiye gukorera Imana, ugafata ijambo ry'Imana ukarisoma, ukaba ku gicaniro cy'Imana ugasenga, nubwo uri muhira. Iyo tuje twese duteguye imitima hano, niki kibazo cha 75 miliyo iyo ndi yari ingorane. Bakozi b'Imana ngo Imana izamura abakristo, aho umukristo azozahaguruka hari ikibazo kivutse cya samiri yamavuga ngo nje nyine icyo ntibikenewe yuko twirirwa tuvuga benshi pa. Urumva Yesu ukamuvuga ngo ntimwirirwe musenga ibyo. Reve ubu hariho ibintu bimwe umukristo ngo mperanye ngo udufaranga ngo miliyoni, ibyo ndibikwiriye gusengerwa. Kavuga ati va hasi akira miliyoni genda uje kuri ideni. Ko muribaza ngo Imana ibuza amafaranga? Ikibazo ni twebwe turasinziriye. Kandi yari kwivuga neza sinzi. Mikrofone. Hanyuma angata kumenyera ubukene rero arangiza bugatibuka, ibintu bikagenda nabi. Wasigara ubaza umuntu ngo bite, ngo wapi. Niyo mvugo abantu ngo wapi, ngo ibintu byaduze. Ari igihe byigeze bitaduga. Ngo ibintu biragoye, ntagiye byigeze byoroha. Ariko ikintu Imana idusaba nuko tuba maso. Nituba maso tugasenga, tugasoma ijambo ry'Imana, tukaza mu materaniro, icyakane tugashima Imana. Pima Eva zala kite ngo haguruka usayangana. None ngo kuko umucyo wawe uje, ngo kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Umva mbabwiye, iyo Uhoraho wakurasiye bwa bwiza bwiwe uhinduka uwundi. Ntibabona Francine batangura kuvuga ngo se niwe cyangwa si we, ngo nuwo basa, kubera ko baguherutse kera. Ntibamenye yuko Bibiliya iravuga ngo tuva mu bwiza bumwe tuja mu bundi. Abantu bari maso tuza tuva ku rugezo rumwe tukaja ku rundi. Ntidusubira inyuma ariko tuva hamwe tuja hamwe. Ngo kandi amahanga azoza kota ku mucyo wawe, ngo kandi ukanezeza bazoza kukotaho uwufite se.
azoza ku mucyo wawe. Amahanga azoza kubwiza Imana yakwambitse. Mumbere ukuboko ngo ndakwifurije gusayangana muri wewe, ndakwifurije gusayangana. Darangije kugira ngo dusenge. Noneho ugiye gukora ku birungo byose bisigaye by'igisirimba wowe ufite. Gusa ntushiremo amafyeri uturange mu mwuka. Kandi kuraturanga neza. Ni ukuvuga ukore ku birungo byose. Nitumara turasenga ngo Imana iduhe gukanguka. Kandi umuntu wese arisengera, nyuma dusengere n'abafite utubazo uturwara. Nta ndwara ikwiriye gusigara hano. Oyaye pima elasiri mwanda la variga. Kandi nukuri bivana n'ukundu waje ubyiteguriye. Ndazi yuko mwese mwiteguye kubona Imana. Niturangiza turasengera ibintu bitatu: gukanguka, icya kabiri abarwayi. Nimba urwaye uri hano na mama pasiteri turarunguka umuriro aho ari. Imana iramukoraho, agasigaye kanyuma gakugweho mu izina rya Yesu. Icya gatatu duhamagaze izo miliyoni zisigaye zikeya kugira ngo murangize hano hantu kandi hameze neza. Ariko muzi no gukora muri abambere. Ejo bundi kera ibi byose bisima ni sawa. Cyokora iryo banga ni irya kera kuri mwebwe. Ndabisi mwamenyereye gukora kandi muzoguma muzamuke pi. N'ibyo bintu bitatu ukore ku kidaraho, hanyuma dusengera ibyo bintu bitatu dusubize umwanya. Ababishoboye muve hasi. Ntagikome wimbereye yahawe izina risumba. Ntagikome wimbereye yahawe izina risumba. Ntagikome wimbereye yahawe izina risumba. Ashizwe juri teka Imanire nakwera kwayo rurema ijosi ijambo rye rira jambo ry'Imana rira ijambo rye rira jambo ry'Imana rira ijambo rye rira jambo ry'Imana rira ashizwe juri teka Imanire ndakwera kwayo rurema ijosi ijambo rye rinarema ijambo ry'Imana rinarema.
dusenga neza numvise ko amahombo atibuka. Umva mbabwire, mbere yuko dusengera gukanguka, bengera zalari mwanda la veriga, zaliri mwanda la veriga, je kote. Ariko tugiye gukora ikintu kimwe. Mwebwe muri hano ino nzira muyisige wase, sibyo? Hanyuma umuntu wese nimba utarwaye uve hasi unyeganyega huri metandara zalafo, kuko yino umwanya wo gusenga. Jwe rirambye ngo umuntu wese abyinire ku kibazo ciwe, habe nubwo ugira gutya ikibazo ufite icyari cyo cyose, ikibazo umaze igihe usengera kandi kirakugwa uno munsi mu izina rya Yesu. Evarization de karite turagira gutya ko murabyumva. Mwebwe murankurikira, izi nzira muzisige wazi gusa. Iyi duzoza duserukira kuri iyi mega de la fort. Abandi namwe ahuri uzugira gutya, udashoboye guhaguruka nta kibazo, basubu uzugira gutya basaho wicaye nta kibazo. No kuri kw'Imana kandi ni ku nyungu zawe. Ni ikibazo cyoba kikuri imbere yawe icyari cyo cyose, icyari cyo cyose tugiye kugikuraho kugira ngo widegemze muri Kristo. Papa wa mukanda Pastor Munagana afate mikrofone atange za haleluya zirindwi. Ariko Imana iri hano ndabarahikuru ku Imana. Pima evarization kandi be ikibanza cyanyu nahanyine neza. Abakristo bagiye kubura aho bicara, ndabarahikuru ku Imana. Bisima mugiye kwaguka hano hose hagiye kuzura, kuko hari wikanguro Imana iseseje hano. Mugiye kubura aho mubicaza kandi ibyo muzobibona. Tangaza haleluya pastor. Ibibazo bikuweho.
Tumanike kubwa Yesu. Haleluya. 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 Cinjira hano Imana yampaye amajambo abiri. Ijambo rya mbere ryari mu Banyefeso ibice 3 murongo wa 20. Bibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba nibyo twiyumviye. Ijambo rya kabiri muri Yohana igice 11 igihe Yesu yabwira Marita aramubwira ngo sinakubwiye ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ayo majambo na yaronse ncicara hariya. Reka noneho dutangeza haleluya. Ibintu birakomeye. Hari ibintu Imana igiye gukora. Birakoretse. Ariko duha Imana icubahiro. Resolve. Haleluya. 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 Exaltation de banda la veriga. Bezalili mwanda la veriga. Ndabara yukuru kw'Imana ikibazo wari ufite. Bangu wikunkumura kira kuvuyeho. Ikunkumure mu izina rya Yesu. Ikunkumure mu izina rya Yesu. Ikunkumure mu izina rya Yesu. Bengela za la fe. Tugiye gusengera rero kuba maso. Ico kirahavuye. Mu mwanya dusengera ivy'ishengero. Tugiye gusengera umuntu wese yisengere mu majambo yawe. Wowe ugumaho papa ndakubwira umwanya wo gukoraho. Umuntu wese yisengere. Ubwira Imana ngo Mana ndagomba gukanguka cyane. Nta muntu numwe uzobona ibihishijwe iri adasenga. Nta muntu numwe Imana izereka nibyo yayitegura gukora adasenga. Biradusaba yuko dusenga. Bengela zo de brise le variga. Ebandeleza la fe. Ari abantu batatu Imana igiye kuzana gushigikira uno murimo w'Imana. Kandi ntibasengera hano ndabara yukuru kw'Imana. Zalili mwanda la veriga. Batatu. Umwe azokora ukwiwe, uwundi ukwiwe, uwundi ukwiwe. Shengela ari mwanda la veriga. Muzama muhubaka rizoba risayangana rino shengero mu buryo butangaje. Kandi rizoza risayangana inyuma n'indani. Hazoba hari ikanguro rikomeye. Mugitangura bisi Imana yegeze ikiza abarwayi. Nico gihe Imana ibagaruriye. Imana ibagaruriye byabihe. Bisi migitangura Imana ibagaruriye byabihe. Ngatangaye no kuri kw'Imana. L'honneur de la paix. Saliri mwanda la veriga. Singala mwekaya. Evarisation de carité. Hari n'umuntu Imana igiye kuwa promotion muri ino shengero. Azohabwa promotion nziza cyane kandi izovugwa. Tugiye gusengera gukanguka. Atukuzwe Jehova. Ariko murarege abantu bo muri pisima ye. Murasa n'abavuye mu ihuduma. Ko murama mu nyata nkumvaga mukeneye ngo twirirwa hano. Mwagize ihuduma none ga umuntu wese yisengere. Ndawe mbwira ngo sengera uwundi urugeze ushaka kugeraho rwo kuba maso ubyisabireho. Kaze tuje imbere Pastor Munaga. Mana mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icubahiro Mana kuko gikwiriye Mana. Turi hano muri no shengero rya pisima niwo musozi duhagazeho kugira ubwoko bwawe bukanguke kandi kugira Yesu atumurikire urugendo Mana wowe rutangije. Salari mwanda la veriga. Ekarisation de banda la zarapo. Zangela ri mwanda la veriga. Jésus moi de carité. Everide ya gloire de scandale la veriga. Métation. Cadrement de base. Mégaille de la paix. Kandi ukonu kuru kw'Imana. Zengela ri mwanda la veriga. Mwizina rya Yesu. Tube maso ma. Turikanguye ma. Turikanguye ma. Turikanguye ma. Turikanguye ma. Turikanguye ma. Turikanguye ma. Ça fait. Bengela zalari mwanda la veriga. Kelele mwanda la zalapo. Carisation de brise le veriga.
Lengala salari mwanda la veriga. Paila solo moidiga. Langala salari mwanda la veriga. Solete. Kube mas. Gloso sika andaya sika. Urakoze Mana. Tugukomeye amashi tugushima. Kuko tukangutse kandi dukangukiye Mana ikanguro ryawe. N'izina rya Yesu. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Turacyari kumwe. Tugiye gusengera rino shengero. Kandi uburyo nabihawe mwebwe mwigire hirya, mwigiririya hirya. Ndakeneye ko abakozi b'Imana Bishop araza, abapasiteri bakorana baramukikuza, ndababwira uko dusenga. Ahagarare hagati yabo n'abandi bayobozi muri iyi zinyine. Staff mwese muze Bishop na representa regare. Ngwino nawe ga si wewe amategeko akubiyemo. Ijwi ryambwiye ngo ibanga ryanyu reka nkure mikrofone. Ibanga ryanyu uyu ni Bishop wa Imana yazanye yimushira imbere yanyu. Igihe cyose muzoguma muri umugozi mufatanya amaboko mugashiga amaboko yimwe bamuzamura amaboko mukaya Bibiri iravuga ngo igihe cyose ngo Mose yazamura amaboko Abisiraheli baranesha kandi yayamanura bakaneshwa.